Fibroid dey be so e ha maba wa kese pa. Obi wo ho ultimate na 1 year no nya na menses da. Apart from operation, ultimate ye bibi ma said the nipa kwani yembe for 10 years cry it me na ne. It me ba bonten. Obi enya fibroid. Doctor and cases say nipa no fibroid. Na enipa ne pese ono akara on practice na wanye eduro no ofia ma me kire na de. Okay. Na eni tete me wo mi so Osofo Attah endura me di adwuma wa ha a se me didi ho eno na me kire wo no. Nti o ya ye ni ye. Atwo ntie. Obepe bofre ahaban bofre bema bofre bema ahaban de enso na se tenten na ene wo ma so flowers nko aduane mmaso ya na ahaban de awo no dry one no ope bebre a ba wanya dry one ko so wo betimi ate no ha ta obetimi ate ata okay na nka me pene se wanya de awo dua no so no kama okay otiti bia pe garlic Dudu bia opebia na unya no say round yeah pemienu okay full bait 1 2 yi ho kama ba ko obeche ahaban no mienu okay ba ko be soki said ye mudi kan hwe de di kan no part 2 elusu enie aha nso so de bebo awura physical realm and spiritual realm so ye behu niema ewo eniso de si we abrabo mu daadaa ene de ebe koso ohunhun mu fam nso no etimi pa cho mu san so nye bre na ye ne ye papa eni nkomo ye twaso papa ye fe bibi me ba wiat mate ma me water papa water marine world ness ha omo exist ewo ho ya de ye adwuma se omo ye omo nan omo tunu ye fish no omo dadansu me wo ho enu na ebi mu aka to nipa bi tirimu ama sanyema no sebe enipa bi suro enye nokre ma me water wonya fish send ye kana na se ye fish na de kan hu David se mama watakora agina akora wa wunye ni nuhunu wa hwe kora be kokose ne pekora wow oye nipa se na me no ye nipe obetima da na akwala obetima da ni oba obetima da ni bema mama watamu ai but omo so omo kingdom nsuo na se na omo be wiase mo omo be wiase se yenti na omo ho ai sa abofo yenti na abofo o be wale bi yes but en Osofo de bofo bi adwuma yesi wonfiri nyame but so bofo we yes yesi wonfiri nyame but yenti na bofo no wow ehia se we use sa memegi nsuo di en etiefo ntie ni ye media na Osofo Attah obo ase na mewo se na meka no meji nsuo di meji dua di meji mframa di meji bibie di de nyame yim debi bibie nyankopon san adwuma meji di na meji di enimu se bonsam ene de bae ma adwene no to bona bonsam no beta bo bibi se bibi fo no nyankopon aboni wiasa bo mu nua gum yese bonsam dua we de bonsam che bonsam ni dua na edin ye de toto so yes anya no kore wow anya no kore aboni bible say aboni bi afi nyame humi mu ene bae enti yi maame wata no mu ne bae sia mu nyina no ofri nyame mu ne bae wow menti me hwanse kakra na course ro soro na ewrade to bonsam aba no aye se bonsam no oye bofo angel nyame to na aba no ena ode ne honhom no e bae nyame anje na bi kogu nsuom problem ni nani ene ese na we ye bonsam na yamma ne din huhu owo soro de wanye bonsam but oba asase so de yenya din ma no wow yese bonsam but owo soro de no e bofo but ba asase so no yese bonsam asem we de enti maame wata mo ne we mu no omo so wone ma pa omo de maye nipa bebre na se kafra obi bo bibia na koda ne wonsuo ma sa honhom ne bi wonsuo omo na eje ye frɛ na asre okay ye frɛ na asre ensuo mu honhom wo ho o ka Genesis 2:15 na o se nyankopon honhom butu nsuo nani na se nsuo na nkasa no nyame honhom ne wom yes Genesis 2:15 o se nyankopon bo soro na asase no o home nkwa home igoni pam se nyame honhom butu nsuo nani dia tumi ne wo nsuo no mu no nyame de
nti sofo me wo kwan say me de saa nyuma ni na ye adwuma e wo nyame mu bu nyame mba na se papa black sankasa no ye wa adwene bi da etirimu a enye o fa ne se me wo problem na sofo ka se ebi akua de pa wo ha wo ye wo ho de be konsuo na no akoya ade a but me ka se bible baby ko hini be ya na kwata mo neman yes Bible so manu tonso no mprenso na ne hu fi enti se me no bibi ha me na maba na so dinfo ne ka se ensuo tini bi da ha yenko na yenko kasa wo nsuo ni bibi nsuo ni mu bibifo no wow bibi nsuo ni mu mfiri nyame mfiri nyame ya asem ye ka no ka me akoye se papa Ghana ha no e ka akoye se sofo bi ye mfiri nyame bi one thing is say ade no tumi ya yeso mfiri nyame wantimi anye so yese wo menye enti no tumi ya yeso mfiri nyame we de ehu dodo wantimi so anya yese sofo yi de wonye hye o men se kura sofo fo mbese yenye den ni ani nyankopon na ye ya mo se ye mfiri nyame yantima anye so mo se ye mben me kai se ma bi ba me ho bebo adane ye bo adane pe na sinima me nua ba so wow na tim ena man frame so for na me say since na na me ka no tum na tena say enko ye ni bi oh man ba ko man na danfo no no agime no ma no aframe so for ena me say yes ona wo bo asem say an na wa kire me say ono na danfo na be bo adane no so for enti me pacho we de me bisa asem be mane ha wonam so wadaro ma bisa me de opeso bisa mbia me pacho na we edunsini na we so for na sorry wajimi ana mu ye dinsini ana me yesofo adenti na obisa me saa ade na me yeboa papa na nkunimdie ba ye no nti asem obisa me yeso na nka wenhunu hwe so a obeka se memmen ene sofo ene de be ne se to da wo kwaye ohunhum sem krani hu nkomo nche nipa ni because we no ebe da bonten se akwa obi wowui ebe huhuhu so wakum ni nua na wakum ni wo faase bi eno na ama asofo no bi de eso mo yeboa members so mutumi nye enti se me no me ba bebo adane a me ba no me ko na me dimiti aba me ni madamfo bi ni nkomo enti bibi kosi agusua ni mo meka so na akua koye esei enti na me yafuto me ka ne se to da na mo ko ba bi akope bambo na se mo kope mo kohwa mo hyebremu a ka ko nko awuti obi wo ha oba onu kwa na eba de na so akrefi wo se chocho mucho minyonko brebo wedi kan kra ka asem kra che na nsa na chire mu kra beka che o freo enti okoba so a say nipa na obesa the report asa akoma no me kwa yeye senyo yeye we sofo ne de yeye we enti the moment wa ka che nipa bibi so si pe na nipa na nkasa wo ka che no o start ehwehwe ansem no akoyi ka so koye ba sofo ne si bibi se embesi endi asem esi owu ye kura no ebisu kura na eni asem na abehia mo wo de behyewo apa yewo asembi se yabo wonsam tokuru wo ye adwuma enye sika to wonsam a ya na ahye ya na mimi hu tokuru bi eda obi ansem bata me bi se honhom bi bataye ho ye adwuma na no mu shimo mu dey indirectly because I remember say there is this dancing bi wo ye side bi amete no okay according to nchechiremu no me so mo che say ebo anadwo 1 o'clock bia na honhom bi wo junction no so oje tax free nipa ho enti se wo nipa no kuta 100 cedis na wo kwa wo de etimi ko ba so hu do this kana ye ba next kana ye basa enti no anadwo 1 no obenya junction no so obeji tax na ma de ache enti wo obetwam wo daytime junction no so na de sa indirectly wo oje tax oni wo no obetwam so obepa wo so abeje okay mimbisa say nsuo so baby asunsun ye de tax ye nsuo so a junction but nsuo bridge kese de chire say ye bay baby e fine nsuo so ye fine ende wo ho ti aje tax say yaje wo ho na enye ti junction so ye baby nsuo so enu ti na driver ni bia eduru nsuo so na bridge das no ofa so a ese so ba ban mo onim nyansa wasere obi mbo but if you ya beje wo tax say when you be ko share kwanhia wow but oba be na wasere wadaro ma mekita nipa dodo na miko ti moma me sere moma me kwan na me mfom nko aben na se kire no no na chese wafom ye den eko enti nsuo so de nipa bi
bia obekroso bridge eye nsuo edase ye bia no sunsum wo tuaka na ya fa bus ko enkran yi a etwam wo bridge so na me chese bridge obetwa bridge obetwa na me chese wo ti ka mu a unka ho se wo nante okay enti driver no ba ben pe no de asra ma mu nyina okay wasra ma mu a monyam chedidim na se wansre na otwam wimu a waha mo ene we de na chese wa uchu private car kra na udu e wo so ba ben sre wow wasre na papa ya ye omu fie nsam obobo ntokuru ya soso no eye dian ya na eye die na ekoso asemu se obi nsam abotokuro nti oso skema nyina ne sansem na ya mi ko interview obi no de ne sa hwa ha no de awura ha no ahwe oho anya no kore so nsam abotokuro no kore wasamna na da gosem le fu anya no kore sunsun biye no ye bo obi nsam tokuro wow say ya bo nsam tokuro nti huhum bi didi nsam ni ade anya no kore but wo mu ni say ebia sebio wakoso sika fin bi mu okay ebe didi nsam wow sebio ebia wa yo bibi ene nipa no soleti a obetima soleti a wo sika sem mu na enam say nipa bia wo so sika wo so wo nsam nti no obenya infect wo nsam obehu sunsun aso kakra wo nsam but ye bo nsam tokuro okay obaji den debi nya no kore say ya sunsun ya bo mi nsam tokuro nya no kore na say wa ahonhom bia mudi achi a omo no ya sign omo say shinipa asmesi sika ewo obi kura timi to edidi wechi na o se wo nsam sika nko a keke ewo keke wow ai o shi nsam sika nko a keke ewo papa HIV ya wo mu de ne wo physical na yesa medase sani eti wo honam fam sani eti sunsun fam ade bia ye eri ani hunu wo honam fam sunsun sanity okay jare bia wo honam fam no yetimi tomo bi wo sunsun mani pie honam fam emani yeyi kafra che efom yare ayiwe epilepsy efom yare sunsun yare o good but obi betimi ato ama obi ama epie honam fam ama na haw sunsun yare enti saaso neti HIV ni yare abayina seb kafra che white ne gonorrhea itoma ho bebre bo white atama so many good years ho bebre onu medro bi enko ho bebre obitimi toma etubitimi toma na boys no dodo na wo mo nam abonten no mo yi o matade mutumi nya sa problem bo singlet nko a no ordinam o kire body obitimi nya sa problem no na se mema na o nam wonam krom kwa no wadwa ne shirt na ebu ne ko ho o chese wo be ma okay wo be ma e ma ya le utumi ya sa problem ena wonim fa metwam kakra rings a yehye no obu ana ring oda hye ne nsa we no de hye we no ensa obi hye ne ring bi ope obi wo wonte ase eso wa hye enfa se boys no ring bi a be hye bi a wa se kire okay enti wo hye ring bi wo nsa bi na me Osofo Attah misia na me hwe na mu ha me ha kakra na sasem we no crew say utimi hye ring bi na akofa nsunso bone bi abro ring bi a wo hye bi a eche kasa o ka kire me a ana obi a wo hia no fa na se me ka we a me hye me pacho se ohumi a ka kire se den wa ware mo enti we no me miema no ye but o hwe ka wan bebi ehye no ka kire se Osofo Attah ma ware wa yo be ma ware for okay me be hye wa ha aseme ne be ka kire bia wu ni ma se kire but me sunsun adwuma no wo hye wa ha minim de wo pese won kan kire me bie wa na but minim asema wo ka kire me indirect ta enti se me hunu sa na ebia na me pese me ha na se nipa boni de obetry wa hwe se tumi wo tumi bia obi betimi ha enti kawa na yede hyehyɛ yensa embrantie na yaba no sebe ebi mu no ese ehwe ne yi ensa no ewo bia de kire wo de kawa hye nenti me pese me bisa se obi mu obi sunsum yale a wotimi sa so obi ba we na ase na ya lord de ba ye no hwem na esunsum yare a wotimi sa firi ho ebe kokora na ebe ko na ni na no ho aya na one de hia kese pan se enipa ne betu anamo aba aya no manto ya na phone so ne de edoso on se na me obi ye video yeah
Edos. Organa hey. Abrochire de ana wa favor wo kakra. Oh, abrochire for no ya na o man ba mepe ni obi busuani. No si anemu ama no wa. Ne busuani bi no de na gina. Wa ha. Wow. Ejuma. Na say me sure more outside no. Are more problems no to say. Upese oh easy, fast ma wa. Wo nua bi wadamfo bi a wo gini di. Ana so wo maami bi wo ha. No ma ne to anamo no obegina ma. Because I na phone so no bi kwa na check intimate fa so. Inti no say wo ya ade akwa na say twe ade na wo ye no kwa akiri. What ase. Inti no sa no nipa ne ba nya ba wo to anamo ba wo na say huhum asem nko ade a. Emeko. Wow. Na papa fibroid. Yeah. Fibroid dey bi so ha maba wa kese pa. Obi wo ho ultimate na 1 year no nya na menses da. Yeah. But sometimes now I remember some time ago maybe say doctor be say obi wo ho 1 year no nya na menses so when it means the ovaries na ntukosua. Ama no. Enti se nya tukosua ne pe e wo se moja no. Boso me ne so a enane ne ba abontin ene anto. But ni pay so be kwa kire no so nya fibroid. Nti ene no sa no apart from operation utimi ye bibima said the nipa kwa ne yembe for 10 years cry itimi nane itimi ba abontin. Say obi enya fibroid. Doctor nkensi say nipa no fibroid. Na enipa ne pese onu akara on practice na wanye eduro no ofia ma me kire na de. Okay. Me pacho fa open any book. Ya be kire wade. Wo fibroid no. Ya ba be cho pese practice wo ofia en wo kire wo no. Papa yenko. Na ema no mumu bi mu ha adwene. Pache. Enti wo be kire no kafra. Obi de sabio odekoyi nyinsan. Enye. Enu nti na ma eko emba fibroid ne sai ni danie ne sai chima no a ye mpese ye beka ho asem no. Wow. Because wo be kire sebe obi de kosa ne ho yare ampa. Ba obi su kodi bone. Odi kodi bone. Enti mesre eni de kwan so. Ye kire se be boa wo na fibroid no be fi wo so na etimi aboa wo. Na eni gite me wo mi so Osofo Attah enduru a medi adwuma wa ha a sebe medi din ho eno na me kire wo no. Enti o ya ye ni ye. Achomuntie. Obepe bofre ahaban, bofre bema. Bofre bema ahaban. De enso. Aha. Na se tenten na ene wo ma so flowers nko. Aduane mma so. Aduane mma so ya. Aha. Na ahaban de awo no. Dry one. Dry one. Ope bebre a. Ba wonya dry one kwa so wo betimi ate no ahata. Obetimi ate ata. Okay. Na na nka me pene se wonya de. Ya awo dua no so no. Kama. Okay. Otiti bia pe garlic. Aha. Dudu obi a ope bia. Dudu obi a ope bia na wonya no say round. Yeah. Pe mienu. Okay. Full bait. 1 2. Yi ho kama. Ba ko obeche ahaban no mu mienu. Okay. Ba ko be soki. Eno fe sinchen. Odi nso nyuna na nso she. Nso nyunu beta ho na de sinchen. Eno be sa no na de si ho. Eno de garlic ni bi begum. Okay. Na ba ko na obenom no. Ena obeyi garlic ni hu ina na waboro. Odi tapoli bobo a na se wai so ya peche no. Na odi eguso. Na wanwe. Anopa disposable cap no kese no. Kese ne wo mu no. Ba ko. Ewie ba ko. Enwumire ba ko. Na ba ko na we so kesi ono pekekeduru. Akadru ya. Na kekeduru ya pegem. Okay. Onya na kese se okokromati a. Cry. Na wayi hu. We no besa de bentoa mienu. 3 days. Onya saadin we ya. Wache kura wo ho ye 2 weeks. 500 to say ni na benane. Me pacho, o say. Body bema eyi bofre bema. The enso na so flowers no. Se de awo ahaban de awo no. Chemutu ne pe garlic. Wo chemutu a so kwibisi ho. Eno de besa. Do de besa no de ginger ba ginger na munye ba ne kese kakra. Se okokromuti so a family. Eso na bema kwa de se binya wo mo. If fibroid bi nya mema man kwa yare. Na waye wape bia yeden atum wo sawe no na wonum do besa 3 days but do benum ne de
disposable cup kese na wo mu bo ba kwa no pa ba kwa awia ba kwa nwumre ache kra no 2 weeks ni nyina be pia bonte ben nane sanya ubun sa kama susan so bia ni echiri susan so boni bia eye bibiduro